Good. Thank you muno. Ogethina mbere kwirorera Inoro TV. Netwarikia ikereka ria kumuramura magatheti ta uria mandikitwo ni aria maciandikaga. Gatheti ya Daily Nation na gatheti ya The Standard ucio ni horo guthira. Ngai atukinyaniria gatheti ingine muthenya wa rucio. Riu reke twigire thini wa ndereti na thini wa studio ndina mutongoria wa guthurwo ni andu na njira ya kura kuria county ya Kirinyaga. Tene mamuthurite ari MCA makiona wira wake ni mwega, makimwambatiria gikiro, makimwira nduretindaga haha Kirugoya ni uguthie nginya Nairobi uthie bunge ya bururi ya Senate ututetagire kuo. Etagwo Mheshimiwa Kamau wa Murango niwe senator wa guthurwo rucine rwa tene kwina heho taru kweheho ni andu a county ya Kirinyaga. Nijo muna ciuria mukwenda kumuria ni ciuke anjeraga ndetigiraga kurio ciuria 2248 no namba itu SMS na mundu wina ya kawaru tandu akwa agogoyo ya Kirinyaga uria Mheshimiwa wa Murango kiuria o giothe kiria mungikorwo mwena kio. Mheshimiwa jetekeria ngugeithia rucine na ngwira karibu sana Inoro TV. Thank you. No wageithika? Ndageithika. Neguo. Karibu sana. Asante sana. Na pole sana tondu turari tukorwo nawe muthenya wa ira. Kurathi uria kurathire. Tabio mageithie. Undu wa mbere njoe kamweke kaka wa mbere nyambe njokerie Inoro ngatho. Ni undu ni mutine wega kamweke gako tukiraniria na andu. Korwo ni mucemani tungira go twite twariria andu ara twaragiria ni Inoro. Tungiga kwe tutari twa makomania ona kono tugiture me akigana koguo ni gucokeria Inoro ngatho. Njoke obo ngeithia andu makirinyaga na ndinjire pore nange kumithia tondu ira ni kurari na maandamano ni makoragwo gigatiba article 37 no ni kurathuka ngiru indo muno ira mwena wa Kirinyaga na mbia thari ici korwo Kirinyaga ni cito Kamau ici na cito ciandikitwo kuo ona korwo ni njui kuringana na uthuthuria uria turagikoretwo tugikani ati ikoretwo kuona andu marakoretwo makiretwo kundu kuu na kuika wanangi ucio nyambe ngumithie tondu ndegwiciria ucio niguo ari katiba maandamano gatiuga indo cia nikorwo ikithukangio na ni kuona athara nene iragikire Kirinyaga Kamau na njire andu makirinyaga makiriririe makorwo mena thayu tondu Kirinyaga no gitu na no ithie turigiaka na no ithie tugikimomona neguo thank you karibu sana ira andu na hota gugiuka gukinya guku ni tondu oria kurakire road block cirari nyinge muno mwiroreri makiria ma road block 27 kuingira Nairobi. Riu Mheshimiwa wa Murango ri ugirora ndeto na muthenya wa ireretwo saba kindu ta thiko cigana thiko ta 12 thutha cio kwari na maandamano ma kuririkana maundu ma Gen Z. Ugo mane maandamano mauma na thutha back to back. Twana korona maandamano muno thini wa bururi wa Kenya na ndona kwagia maandamano ni turate mioyo ya andu ira Kenya National Human Rights Commission rajira makiria mandu 10 ni marakuire kana andu 11 turate besa nyingi muno andu ngi maratihio thibitari ciurite andu Mheshimiwa Murango urita mutongoria witu ugwiciria kionia kingioneka atia kingiuma nako gacira ga corona kahana atia kuri bururi witu Kamau murimu kwiragwo atiri ungira nguraro ni kwihirwo na ungikorwo ni urigwa tora turo ni kiongo ni urigwa gituro ni no gitabika ona ngituika ati ukunyome 40 na ringi ni marerio namo utokite ukaroro wega ukathimo kamenya kana murimo na guo kanengero ndaire ciagarire kama no uthurie murimo kiuria kiambere tungire uria atiriri maandamano aya maumire ku itono nginya twambiriria bau tondu kuna maundu ari tukwaria ba tondu kuna maandamano na kuna kuthukangio kwa indo cia muingi iria iroka ni undu wa maandamano magiriko kuria aria maringirira tondu corona mikorera kingirira maandamano kama maandamano ra mambere mekiro ni Gen Z kuna maundu meriro ni president wa bururi uyu no aririkana akihuta ndudu yothe ma minister na kimerira ati ni gukorwa agicenjia maundu niketha ona wira tondu uria wamba gwika undu wa mbere wonekaga kana una wendi mwega kurigana ora mwarikanira immediately andu ara mothe mabutithwo ni macokire magicokio undu ucio ni wararakire aria metaga ugaruruku ni undu nginya wangi wa mawira na uruti wira uria akoragwo kirutwo koguo kiambiriria ni atiri tondu thamaki ora kuma na kiongori
thina wambiririe immediately riria ora kweranirwo gutekirwo na korwo ni wonete ni kwa korwo kuona oboreru kogura ndikuri ni atiriri ibinda riri tondu te ibinda ria gucokaniria ciugo kana cia ria kwa ugakorwo andu makiraumiana ni ati atongoria mothe across the board gwicira ibinda ni kinyo riu magiro ni kunanira njungwa na uria kweriro taru akwa ni mathina makwa ni mbeu njite na mareto Gen Z maraririria kumenyeke uria maundu acio megukorwo magicenjio na andu acio makorwo ona magikario thi maririo mamenyo ria tukuthi na mbere tondu reka ngwire Kamau no tutinde tugicomplain muno gukiuga kuri andu marabanga maandamano aria ange makinyitago Kamau ni uyu wega taru county cia kinyi 17 capacity ya kubanga maandamano county 17 guti mundu ena capacity ya kuruta wira ucio kogu kuna gitumi kone inegene ria marira negeno bandu ninginya mbeu njithi no korwo ri mucemani no gwitanwo ri njuge tariu ona twambirita mutongoria wa bururi tondu nwe mutongoria wa bururi ni umwe etane tuge riu ri no nginya twambe tuthikiririe we ni ndu iramurakaria tondu ibenda riu twari ugite ne gucenjia maundu matiacenjirio ni ndu iramurakaria kwambiririe miario ndagika ta ino ri gwiciria no gukorwo kuna mumirira mega kama negua thegio mushimo wa Senator Kamau wa Murango thegio ni gacira kau tondu njira ni igire haha njira ya ngahiha kana njira ya miario njira ya bara kana njira ya thayo na ndaigua wagenia tondu we wacagura njira ya miario njira ya thayo gwiciria ndeto yo tumekinyie hau ya huria kurari muthenya wa ira nigetha tuingire riu maundu-ini maria njui wendete muno na ngoro yaku yothe ukiaria maundu macio no Kamau maybe mbere thi no nyende kuga atiriri ati ni turarora mwena omwe ni undu wa riri yakorwo kuna maandamano ri ndui kana uri uramenya andu aria marakorwo makiratha ta mwana uria urarathiro Kiambu ri ndarari maandamano-ini kogu aikorwo ni tukurumira katiba ona tukiaragia miario ri te Wanjiku peke agarumirire katiba ni nginya ona thirikari irumirire katiba tondu riri andu aria mara raise concerns makorago Kenya ino kogu ri no ndunginjira ati ni undu kuna maandamano ni woraga andu umenya mundu egukunda cokaga na nikio rona riri andu ona wona andu aethi makithina mbere na kurakara itondu riria gwakorwo gwatuika kuna maandamano ni kuora kwa andu 10 ri kwathi kudikana acio mokire kuora makorako mangi 10 ri na magacoka Gen Z mugani mekomaririkana ri tugutura kaundu kamwoka mo nikio igwa nduga atiriri president ni agirwo ni gutake charge ete andu aethi na etane ena ngoro theru no riuga eke andu makirwa ri ni mahota kwaraniria atiriri kama taru tuthaici moshima tungeji kurwa nawe ri tukurwira mugunda wa papa itu ri no tote kuigua no ri ukugayo kama undu wa mbere Kenya mbenjuge atiriri tondu no ri kiuria kiega no nginya tumenya atiriri ni mandu aya mararwa no menye kindu gitagwo kuiganirira igenyo kana kwira ndui gukwetha gitumi gikiria kiratuma ku gitumi kiria kio gikorwo gikigireta mbara na gukiria kiendaga kuoneka tikio kirareta mbara koguo twagirwo ni kwiyuria atiriri mbara ino iraretwo ni ndui yambiririe nao ongeririkana Gen Z amambiririe ona mbere to ni kuri andu marakira makauga mundu uri maundu aya ni mundu muna areka ati ndite kugweta maritwa no mbere yo ri ona kiambiriria yo mundu ucio ndire kwambagiriria nyamu icio ri ona kabingo maundu acio matiari mekiku koguo ni kuga kuna ngurubu ya andu ethi na kama uri na tugwitikania no ndu ucio tene kiroko na tumenya tukundiro no ndu uyu niguo kuthira tene aya niguo na kuiguithania na kuria tukundina guo ri ni kwetukira miario etigo mushimiwa yes no he mundu ungi uranjiria atiriri nawe ni wanjokia ndeto-ini ici he mundu wanjirire ati Gen Z tio makoretwo riu bara ti Gen Z aya ti Gen Z areko nduga kuna maundu eri Kamau njagirire njugire kuna mirurungano ereko ni Gen Z era koro ya thayu no kuna mikora eri ingirira taru no ngwire na ngwire abaninde mutori wa Kirinyaga Kamau andu ingi ona ara mariyaga ko ni supermarket kundu gugwitokagio meroreirwo nginya ni borithi ira kuria kuriro kundu gugwitwo na ici na andu aria mothe marokite ku ona ungithi uria andu ni megukwira andu acio matire mamona urenda kunjira atiriri tondu ni turagikiaria tondu Kirinyaga guturaga demonstration itari kuo maundu acio magite gwikika niki kuna mubango ubo wa kugeria kuonania na maundu aya mothe ndui mwetho ngenda mwagaga kuna ndeto irekwo kuo cia kugeria kuonania ta kuna atongoria
kugeria gwikira tongoria giterengeini niketha itha manyito kana matwaro igotini no ndura turaiguithaniria rucini nawe mweshimiwa ni ati ino tio njira ria njega bururi ndungeikara uthukangia we indo yo njira njega ona imwe kama ona hanini bururi ndungeikara na biashara cia andu yo tio njira niguo thengi andu kuragwo andu gutihio biashara guthukangio gucinwo bururi ndungeikara uguo ni turaiguithaniria thengi mweshimiwa reke tuke undu njui wendete muno no ndu ndirona andu magituma ciuria haha na ni uhoro wigi arimi ni ngwita muteteri wa arimi muno na wi murimi by the way senator na tiga weheririo ri kuria bunge ya senate kwa Girigaca na watindikite muno maundu no ndina ciuria iroka ha ciegie undu uretwo DSS ni maranjira Kamau tindika mweshimwa muno atherie uhoro uyu turaigua wa DSS ni kahwa ene etagwo direct settlement system na kama ngwiciria no nyende kwambiriria bau kabere banini please njuge urimi wa kabwote na mbiriria riu ungirora kuma riria we athi wokire muno icio cia Mount Kenya ni mambiririe kurima kabwa na magikorwo mena cooperative societies onako ni gwakurio kuna cooperative societies ari na thina na nundu ucio ni ukoretwo no wari kuona bingo ndakirwa kana guna nguga takirinyaga maundu ni magirire na nginya utongoria ugigicenjio ri andu acio ni makoretwo makithio wega DSS direct settlement system ri ino yaretirwo ri yugaga atiriri wona murimi endia kabwa ri no ririkane kabwa kuna ni ndirari makabwa gagatwara thiini wa kiwanda coffee factory kuna cooperative societies tari wikora ko 14 Kirinyaga na around 75 or 76 coffee factories ni twethiage akabwa kundu gugwito kiaga ta Kirinyaga ndirabana Kirinyaga no Murang'a is the same everywhere no njitekeria mbuthere Kirinyaga tugeto ndetera nginya Nairobi Coffee Exchange kabwa kendio ri gugakorwo thirikari ni yoka na njira iria arimi marire bako nayo nona Kamau DSS yothe no ikorwo tinjuru no reke ngwire ndiramwirie ngekirwo itata ria thumu etengenyweka o yothe no gute uri ta na bado bobe na thina Kamau ndingenda kuga atiriri kuba ta cooperative societies ure sikaraga ithenya ria murimi tari wone murimi na ino ni thoko riria murimi enda fertilizer nde kundu angitengera ni guku riria enda basari ni cooperative riria enda uteithio wothe athia cooperative societies enda ndawa athia cooperative societies niguo no gwatuika DSS riwire enda kuretwo mbia cia kabwa ciothe ciendio ri irethie ko bengi imwe irera provide tondu already you know it's in public that is cooperative bank no mbisi dirikana kabwa kendagio in dollars turia kambere we urine atiriri murimi thiini wa thabari yothe ya dollars yake ri guti mundu uramurugamirira igucenjana na mbia cigana kama une njoo ina tondu mugi there is the forex trade in this country ni ekoragwo one of the biggest earners gucenjania kwa mbia no murimi ndora yakwa toni yo kari guti mundu urarumagire gucenjania na cigana ona ndengete ciringi igiri it's billions and billions of money kauni kaundu kambere secondly mundu uri urafa DSS ri ndanda de jamani wa kamete ya Girigaca atwikite arame offer for free no ni kurikora kuna transaction charges ta bengi no thutha ucio DSS yo yongerora ri there was a subsidiary registration day now you met from treasury from body yugaga ni megotinia the 2% ya bago broker ri matunye broker 1% no 1% ino bandu betora ko muri miri yaga ya nilo 0.2 kuthie ko DSS 0.3 ithie Capital Market Authorities na Nairobi Coffee Exchange murimi atigaro 0.2 na to zero toto ne besa you are talking of billions it's billions in terms of money kiuria ni atiriri mbisi tondo cia tikasio guteithia murimi cia kinyere muri ni kuo cia tunyiro kama wa kangethe ikimnengero kama wa murango no itia kinyiro wanjiku koguo ni turuga 1% yake ni gukinyira murimi aya reke ngwire undu ungi wa DSS gwatuika DSS ino kwa kinya kuri ba murimi ri murimi no aribona nginya mpesa we no ikabwa gukugeta ukandara mwaka binyari yakabwa karetu okathire kindu o February March nikela kendio cooperatives ile mekaga ni aggregation na tukureto tugiaka nginya industrial park meaning ya industrial park iri koreto ikia kone thirikari ri no yo cooperative meka ku aggregate kabwa niketha tuthendi tuture wendi kilo 10 kilo 15 ri igacokaniririo bamwe
murimi akarutiro reti akorwo ni akuite fertilizer cooperative ri agatinio bau akorwo ni akuite ndawa itabana ni thirikari agatinio bau abote kuri ungigakinya uge murimi ari ukaga endia kaboga akamutumira mbia na M-Pesa ri kindora cooperative societies tanjira murimi rucia akaroka ku kugira ndawa riri atembia akaroka ku kugira fees yange kamienda koguo tukuga atiriri ino DSS ni yagirirwo mbere ni guikario aremithe mambe morio ciuria na matikaririo thi nuona ni ndironire marwa ya mbere Kamau njitetwo mweri 10 kimya giki ni minister cooperative na andu angera marausika no kuuri kwiragwo ngari ya ng'ombe areme ngari cia ng'ombe ri ndumikira ka mbere ya ng'ombe kana bunda itondo aikoro ngari ya ng'ombe gwikira ng'ombe visite ngari ri gutikondo murithie riu public participation yagido ni gwikwo mbere arimi mothe ni magido ni gwituma maroka gwika thutha ri wa mahitokirie na gwitana nikyo ndiruga mucemanio ucio arimi no ndira arimi ni mathie no ni marie na mamere nyamu ino tondo ni ndengiuga ni ambero ugamio arimi mambe marirerio na tugi makoparito na ndirarikia Kamau DSS iruga atiriri ati operations ri factory ri ikabeo 20%. Nona ya toto amount no kuno ndenda gukwira tukuthi go example mu a factory mwe rutakabwa kega muno na no yere nditikabwa goro muno muthenya wiyo muthenya kiumia kithiru itago rungeto iriga kwendia kabwa ka milioni 800 milioni 800 20% yerenda gwikirwa ati bare thini wa regulations kana nicio matho maratu muri kama uri ni milioni 160 isi tumikite thini wo konyori wendia no kuithia wakabwa no anyita no rungeto ri expense yao yothe ya mwaka mugima ya wandozi motheri ni milioni 50 na ciare go no 60 nona ari riu thirikari era push marengago 160 no rinde mararenga murimi milioni 50 koguo kuna ngurani ya siringi milioni 10 irira kinyira murimi milioni 110 tungitekene na DSS no arimi marungeto megute nwanyita ugasoko kamenya atiriri mbeca ici milioni 400 ciumite ku ni undu rungeto yendetie kilo milioni 5.5 nwanyita ungi kama thabu weka ni atiriri directive na 20% yengi okari o murimi ekorusiri giba o kilo endetie akabwa unjiri atiriri yateje murimi nake ani kyo turuga andu matiraria kana arimi na tongoria ma cooperative matiraria ni undu wa kurita thirikari reko ne kekiuga milioni cigana ri 10 cia andu yoya nake uria rugari ona tikwero ni kweruka operation igekira capping nona kithori cietagwo garama erekezi ati uroka kutuira ni tore wonire ngandamia cierwa atiriri igoro ciringi 100 na ni mbei erekezi ugu ni kuga mundu othe ari ukari gutimurira gutumira mbia endaga ku maximize profit ari gura ngandamia 100 na kenda gura 70 tondi kari ugire ni ciringi 100 DSS ino yokaga kuthondeka maundu tama utumiri uru wambia thino cooperative societies no at the same time ri PS wa cooperative ni aretete cooperative bill na ni mbeto kunya National Assembly iria agire ni kuthondeka maundu ariku kwoguo ri na watho no ngikorwo mwega ati ari no nginya andu meikari othe na mataririo na metekanirie nwanyita tondu andu ni mondoi na Kamau ona kindi na gitondu aba ni bodi ngenda guteterithia muno no nyende orore onjiri atiriri to ni tugukoborwa wa maundu acia nginyo kunjuria tondu kuna maundu mingi tutaritio na mamera ingi niki mawatho a mingi makabwa tare ini mawatho mimbire nginya gukira ara makoga tibe-ini mathondekagirwo kabwa ni uri wigwa tondu riu tari kuratuika ni gwatuika kabwa turi bakona DSS ri andu ara mendagia mbembe NCPB ri ni marari bonayo ingano ni marari bonayo iara mendagia ng'ombe ara mari maga ng'ombe nginya ara mumu na North Eastern ma exportaga polisi ya bara Port of Lamu na guku mathaini ni mari bakona DSS igware sukari ri kuria ministry mete na ari bana DSS yo eka emerigo no yakore bakona DSS kaithu aro ithue tuthima kwa ni ithu twatwikire litmus paper ya kuthima kama maundu horera mheshimiwa senator Murango atiriri tambe horere na ukihoragirira ri mura warega murimi uyu ri tane tumweteriri tajira murimi umwe we kwa wathi kuria kirenyaga mundu wethe yani mundu mwananchi wa kawaida mkulima mwenye unajua nina wao kana ithe wao iyo no kumwita ithe wa mugo ithe wa mugo na kahua gake hari ya heitura rimwe ria kirenyaga uga onuga na guriri kundu gugwitwo Ngariama ithe wa mugo na kahua gake kuria Ngariama ithe wa mugo ri
kahua karihagwo ena kahua o mwaka nendagia kahua ka milioni 2 totue ithe wa mugwa arihagwo na mweri warega arihwo niki ekire we budget cia mahuthiro make ma mucie akore na thire wa cooperative athi arihe akore na mbeca cia kuriha mwana thukuru arihe no ambe anengero tubeca toke ambe atunyite anyite thithino yake ithe wa mugo asolvage mathina make ewe eguria atiriri ngavana umuthi uyu ri ithe wa mugo ndonuga atuaga kilo cigana thiini wa mweri leke tuga atuite kilo igana ithe wa mugo tonduga munini munini niguo tubia tora tuma ndagikeo tondu kabwa gatendagiwa mwaka maukothe no mende na grade ye theri ena AMB kuikurukite uguo nikionaga ke process ya kwendia leke tuge mbia ci ithe wa mugo ile ciakioneka ri ni ciringi 500 tanjira we wi ona we ngavana no abe ciringi 500 mweri ile tuite kabwa tagaya ni onjiri ore kuri bana ci office no soke mabuthiro ma mucie ukibangire budget kiri 500 500 si 500 shillings for instance kana ona ciete ngiri 5 ego cigania atia because wakiru ni kumenya atiri Kamau nere ithi muno kuga ni ukuriba ithe wa mugo ciringi ciake ngiri 5 arete mbia cooperative no yuri atiriri ange karibo mbeca ici age gukinya cooperative uria kuite kabwari na ndawa ni undu ni akora matumero ega gwira Kamau mbi kuingira mubuko ona tawe ni njo ndungagathire bandu guti watethire ona ni ndingira bandu no reke ngwire mbi kuingira mubuko ugaga made ngasi nyita ngathi kuri bangavana sikiroke ai da mureha na niguo mbori ciakwa ciagia njoka ndureke njoe tutawa twa njokai ona no nyenje ugu ni gukuthiaga no te uri mbi stone cia twarwo murimi direct ri ni aga kuthi kuri gucokia kuri bambia iria kuire ndawa ri mbia beto fertilizer na fees ri mundu ucio amwikira ba tondu next time kithe ndakenda ugu ni kuga kaga fertilizer na ndawa cia kurima koguo production ya kabwani yo gucokia na thi automatically koguo nikio turuga atiriri na niki thirikari iraka aggregation center no the power ya murimiri is aggregation cooperative society ni kuyengeregeta ora ruta kilo 5 ni ndira ruta kilo 200 onge ngiri tukiigo bamwe tugacanganira niketho no rio na ngiri tondu no gutini kurigana kilo cia keri akobotithio ithe wa mugo una kilo cia kuretie kilo ngiri 2 ubote kwendia tondu wiki ndongebota kwenda no murimi uyu uri akodira hetia ri akire obe atuire akayaga ni arathumburwo ni cooperative tarute ene ri turi ciana ri ni kwari KPCU union ire ya kahua ndio ria yacokire githia ngaona indo ciayo agada ndoranga wakulima ngaku murimi wakire wacokire kuga ati ni marathumbura anga ni makombaga maruni itamahete rutha ni riwa na ngoda heago bia ciakwa kahua ni gakwa itina cia kahua ni cia habu ati munene kendo gegwitu reka ngwira atiriri Kamau ni uboro wa mani gwakoragwo kuna cooperatives ciari na mathina tacio management arimi manarira na nikio irogo gucoto ni kindu kireto cooperative bill yo yaretiro thiini wa bitugete thiini wa National Assembly no ndiruga atiriri arimi acio ri manarira ri no mo magire ngoro makiuria ciuria koro ni moririo matuitu ari uguo rugai umuthi utonde murimire ni njo arimi uria maruga tondu murimire arimi meingi mane moe kabwa ati tamboco ati ni uri munyo bande bembe ukubanda kabwari ucio mugura ni mukorogere unako nginya ririo miaka yothe ri gutura na utigana ngoka munyire koguo ri gutena cooperative cooperative ingituika itiku tondu iyo niyo ingiurago ni mawatho na DSS ri murimi uru ucio nake ni aramenya ndakabota gukorwa akendia kabwa gake ni ma arimi ni makoretwo makinegena no ni gukoretwo kuna changes bingo yo maranegena kari taribu ngirwa ni kwari na thina kibirigwi na mutira na ngoro cooperative bill uria ruga ni atiriri kama una nongia turore thiini wa thirikari uria irutaga wira ni tuko tuna commission of cooperatives ni tuko tuna cooperative society and we have the cooperative officer thiini wa county niketha murimi akorwo akiboya ri agirio ni gwita mucemanio wa andu aria me cooperative ameta miguana ri atware go cooperative officer uri ikaraga thiini wa county government na muico no nginya ribe ukindu gitagwo borrowing power ni commissioner of cooperative kiuria ni atiriri niketha ito no nginya tu account no nginya tu ka holder account ambara marabitia besa ikoni gukobo on those unregulated financial services provider na ndogo guderuga taru tamiras namya ko binde bia cia kuagiro miras kabwa katoro gakora it's very clear ndonge boyambia ko mira no thire ko bengi ira regulated central bank na koguo ri kuna makinya matacukitio already murimi ucio wanekena kari te bare ari riu ndagekeno murimi ucio ebinya
nikionire ingata nginya machiamani ma cooperative ta Mutira na kuria kungi na kundu kugwito Kibirigwi koguo ndiruga atiriri Kamau ona korwo murimi ni aragia tondu ona kanua karia agambegu no gukoria ngaria ki ngahanda ki ni agirirwo ni kurio tondu ushiriki kana public participation ikuthini wa gatiba kiuria ni atiriri murimi ndoririo maundu magikathikwo na nikio aranegena murimi ndoririo maundu maya makigathikwo nikio aranegena Senator Kamau wa Murango maundu maya me Kenya yothe kana no kwanyu me kundu gwothe goni magwo kahwa kana maundu maya mari kwanyu tu mweshimiwa Kamau mabende mo mangigweto ri andu aria akuru ri mambagiriria kwithithimuko kabwa kangigwetwo ona akorwo watho ubururi mugima andu aria makoruye kabwa kare kingi ngiamba methithimuko na ningukwira niki umuthi undirabana Kirinyaga na ninjwe Murang'a no guo na Kiambu Kamau kwanyu no guo ati ithuwe gutimbego ya kabwa etathituka thiini wa cooperative societies na ndakwira 14 factory 75 cooperative society 14 na one cooperative union tukoragwo very organized na maundu makabwa thiini wa muno rekejuge Mount Kenya na thiuruka kungi gutibana ta gwitu koguo kuna kundu kungi Kamau ni wego kundu andu mari bako siringi riu kurari bako masiringi magana kuri kundu andu mari bako nginya siringi 34 kuna andu makabwa maratwara Uganda magarutaga rate yao diaspora koguo ri ningi ario ndiraria on behalf of the many kundu already they are kuna the cooperative been set no watho gutira makania no either no akirima watho gutira makania mundu wateseka no akirima kana no wa western uria turenda ri ni utungata mwega ndathuro ndatwika senator thiini wa Kenya ri ndatwikire senator umite Kirinyaga wa bururi witagwo Kenya haya good koguo inywe Kirinyaga reke tucoke tu na mucie tondu wakiuga ati mahinde makuru magwetagwo andu akuru makethithimuko na mugunda wa kahwa ni mugunda mukorogere inywe Kirinyaga ri muraigwa mukihutio ni undu uyu muno tondu mwe organized ni mwebangire na ni muonaga mbeca wega etiguo muna union yanyu ko kira cooperative societies na factories haya hinya wa murimi ri wa kahwa na murimi ungi obothe ri mwashuma Murango tondu ni njone ri wendo mwingi na murimi ri hinya wa murimi ukoragwo keine ukoragwo ha ndeke ngwire undu wa mbere binya wa murimi ukoragwo kunyitana Kamau na reke ngwire ngugo tondu ni njura njui twira munene nyamuti iciro ni iretwo DSS ungiona cioka no arikana kabinda gatekana na bingo restructuring kabwane binde turambirie kwiyukiriria no arikana ura twekirwo ni World Bank tugisambaretikana nginya andu mari makovithagia maburi mangembia magicoka thutha gwikora kuna thina mwingi muno reke ngwire kungikinya bando gutwike cooperative society ni cioragwo Kamau eni undu wa DSS ici tondu Kamau kindu gigwitwo DSS operation cia kabwa edependaga na factory na nginya kabwa karagato thiini wa factory aiko ni mwaruta kabwa kingi ku kindu gitwo economies of scale no go operation yanyu yukaga ikunderete ndukariganirwo kurwo na factory ringi ona 20% ici mungiuga igukorwo processing ya kabwa ringi gukinya atasat itengibota kurike the whole process na kabwa thiini wa Kamau ndungikabagira na nyungu kareta mukitheri ta muthere ucio ni guthina atiwatigire ko ni gukaria ndoy aramendagia iria no wisamio pambane nario ona korwo Kirinyaga ni turitete ona korwo kuro thina ukaga na unginywa ringi no kabwari ndungikathoruke ta muthere uguo ni kuga atiriri cooperative societies ituma ingibitia ituike ni igukua Kamau murimi egotigwa arugamite wiki ta muthara wa mbirira na reke ngwire gutikindu kiuruta ungituika murimi ni atuika gutigwe wiki tondu riu bau ni boigwe gikuno ikiume irima we mugutigwo wiki Kamau urikoragwo ni mundu akura kabwa urenda giciringi igana ni ndirakube king'uri na tondu ndakwira gateruga ta muthere ati ciana no irarire ri ugutwara ukendia the power of cooperatives guti mundu wangeanda maini na nikionaga nginya thirikari kwa ugi wayo ikoragwo na ministry of cooperative igare we thina cooperative no ora ndugite no ministry of cooperative ri no ta ora wigitu kiuga atiriri murimi uri uturaga oragaga orotaka mbungu akera ngukwirire kana mbungu gacoka kuthinjwo ni muriithi wa nguku iyo no coka kuria tondu nguku cionaga rwigi kigamba ngwengwe ciurite ku murimi no murimi ariaga 99.9% ya nguku icio no ni kwiciragia wigito wa wigirikite atia koguo ministry ni agiriirwo ni kurora muno ona igika maundu mayo itika overregulate Kamau
kabwa te bangi watho wakabwa ni mwigukira watho yo kathekeiro bangi. Haya thengio twambe twikirie Mheshimiwa Mũrango twacokere ntukura mumera ungidirona urateithia andu muno na onaguo no urehete wari mumera uretwo wa makorofia. Ndugathi mwiroreri ni turacokereria tuna senator wa county ya Kirinyaga Kamau wa Mũrango twambiririe na kurora cia muthenya wa ira cia maandamano ria marahanaga na njira nere ku njega ya kurumirira twacoka ru twagiuka maundu-ini maya ma urimi tondu riri githe to nginya turekiria ndugathi haraihu. Good. Niwe goguo. Niguthi na mbere na kwirorera Inoro TV studio. Tuna Mheshimiwa Kamau wa Mũrango kuma kuria county ya Kirinyaga. Na nukoragwo na mbuthe mwacireke ngwire. Mbuthe ni uri. Ati Justin Kenywa kuma Thifa arajira ngwithie muno Justin Kenywa. Umwire wega wake ni utuhotete na matikariganirwo ni wega waku mari andu a Kirinyaga. Mari arimi ni marona wega waku na ni maraigua mahotekete ni tondu waguo. Uguo ni undu marauga makauririkana matuko maroka. Ucio etagwo Justin Kenywa no akuma kwa New County ya Kirinyaga. Mwangi wa Githĩnji arauga gaithia Mheshimiwa Senator muno na gutegeria gukorwo thina wa mundu kiumbe ugituka thina wa community. What we have to pay with the destructions we are witnessing, why not express our anger kwetukira ballot? Yani thina wa mundu kiumbe ndugatuke ni thina ugukuo kana ugukuithio community. Mheshimiwa Mũrango ni kuri kindu kingi kirahe andu mbeca muno aya marimaga ni jugo kiwa we murimi na ni wega no nyu murimaga cash crop ithu ni kuri ni magatu to twameria tatu tukauma mugunda atigo gitara hadhara mutundo uyu wa avocado ri avocado itunda riri ni rirateithia andu kana ni atia no wega kama nyambe juge thino indo iria thino wa bururi itunda ritaga avocado blueberries ni iria cietagwo superfood kama ungenda kunyibia kindu gitagwo cholesterol na ndiretigira kunora kana kuongerera kilo kuria gitunda ria avocado tondu no ukorwo mutungu no ukorwo na afya njega it's a superfood food ni undu wa mwiri wa mundu no reke nyambe juge ni gukoretwo kuna kathina na avocado tondu ore igwa kindu gigwetwo afa na njugaga afa tondu iguguyagirwo ni gukorwo ikirora urimi riria riothe orita afa na tikundi misambagia tondu ya kirithe wakore ndari chairman wa agriculture ni ta witite rwagi kiungano-ini gia kwetha ndawa ya malaria na ni wega ni ruru retaga ndui malaria koguo ri ni ta mumethi no mirite riguguteithia mukinyo ndawa ndukameona niketha ruture ruretete malaria riguguteithia mukinyo riu kama utanjira atiriri afa ira ndironire marua mandikitwo ni Avocado Producers Association makiuga riu gwatuika makondobia mategucoka kwendagio ta itunda no nginyaga maka processagwo makendagio me maguta makuria na manjuiri ithuĩ tu nawe tutikina kwa kubaka maguta tondu kibara giti marero ni manjuiri ndu riu na andu mena kibara kibara na ngangobia ondo nongiguriro gicanurio na kibara gite guteithagia riu kama gwatuika maguta nimo megucoka gutuma makondobia-ini ri thoko iria othe turendagia makondobia ni ori rathi no arikana tugita kiria makandamia na kuna kiuriguru ndakuria kai value addition ino ikagwo yo indo imwe tondu ta riu ni thia muthiu Port of Lamu na ngona ni kwendagio mburi nyingi muno thia Saudi Arabia itethinje na value bena ruwa rungithondeka kiratu na kiongo kingisa murothubu na mabungo mangisa kimumu menguru no yendagio imwe ka Saudi Arabia value addition ino ni kwireko o indo iria turakuria na ndori uguri undu warire mundu ugitoka mau no arikana ngandamia tukiro value addition no nginya iko itwe na makoro na thoko itu ikithuka riu ni twakinyirira makondobia
ati no nginya meko validation kiuria kire wage ne kwiuria atiriri kama ungithiururuka micie mingiri ukoraga mutumia mukuru na tumekondobia tuthatu tuna tutano monganio ri ni mburu kana ni citako aggregation kana aggregators ri nirio matwaraga magekwa export kithete guo export ino industry ri no ikoragwo igicreate wira mwingi makiria icio maruga processing andu rama process kama kanda we kama makondo maguta makondo bia warugiirwo na mori kana arugite o kama riako ndierega maguta ona nduri utangia ungerio bora mo andu wa masama kirio uri aga we ni undu ni uroneka ni ikondo bia ibana titunda andu aria mariaga matunda ma makondo bia ta US nginya kuma Mexico ne turete ko bia makondo bia menda gyo me itunda turenda kuga ithue kathoko giki na thini wa production ya makondo bia tu nginya thutha wa country ta Mexico Guatemala ithui no ithui tuona no twikire validation no kuthiaga uguo andu makabingiriria andu matekendia makondo bia na ndiko ndikagweta company no company gwatuika no company nikigwa ngweta fa ati kuna company ina mugunda wayo inyue mutiga makondo bia manyu mutikwendia te makuru aria mabe medie no are mena mugunda oni makuru nitaguko kuna Kenya igiri na bau ni bonyonaga andu ta ni matukuaga na rita makorobia makuranagira hamwe hende imwe no ndakwirete kia thini wa regulation ni kwiri gukora kuna company no yatuikite ni kwira kwa ati wakorwo na mugunda munene wa makorobia o apply permit nona we makugete kirio wendie ati maku ni makuru no mamuthini ri ti makuru acio ti makuru no eneke makorobia ari ore watuika makani makuru ri acoka kungania mathini guku no ekumugurira na mbei ya rubio rutuiku nikio na murimi wa makondobia athirete takabio kambuseri murimi wa ngandamia athirete takabio kambuseri murimi wa masani tondu Kenya ino kuna andu matesiragia boro warimi riu kama uri ni undu wa makondobia ngori atiriri we thoko ya ikondobia ikoroto na ndake no ri iragura makondobia na murimi ni arage kanyamona guterera kinyambara bagirire ri ya bingwo niki ona ukibomorera muthini ndarasa indo amuthomithie kwithambira no to gukorwo riri moshimo seneta Murago to gukorwo tweka value addition guku ya ikorofia riri anake amararurunga na tokorwo tukumonera handu mangiona wira mawira ni meko ingiha tondu tu factory ni tukorwo twituingi reka ngwire itwire ndekire analysis ria gwatwikire ngandamia ugituika ngandamia ri ngube example ri ciendio na yarete to ni afa analysis iyo sikito validation ri eruma kilo emwe ruma makeria almost iro akinya bakube ngiri igiri yako validation unaona no ciendio ina makorore irendio siringi magana mathatu kogu murimi aragurira 140 nwanyita no ebingo cia nagio ngiri igiri ciako validation murimi ngambia cigana twacita gende siringi 30 na tondu batawa bunini mubuyu murimi urakio ni siringi 140 kana siringi 30 kama uaka ngethei we korwo murimi ungienda kwenderia u haria ndiratigia mbeca nyingi ni ukwendia 140 ndungiendia 30 ni undu kuna ongerendia magana meri tondu mundu ariaga gwake uyu wendia ri arathi kuria gwake ugatigo kigieka na nikio rigwo nkiuga atiriri katiba ati ku 41 ri ni bana kindu gitago property rights kama unu witikiitio tariu uikorwo ubandite mukondobia waku enjoy benefit to the maximum gute mundu ragurigiriria kama riu nikio rigwo ngioria atiriri riria wangiriria ndekendia makondobia ino wetekeria ngoro ningeti size my property rights yakwa ni uracietea riria wangiria ndekendia ngandamia ri ni uracietea value addition ni njega no ndukariganirwo atiriri ithiona ni ciatwikira automated umuthi uyu ngithi kuri andu ara mareka aggregators reke tuge atiriri aggregators ara marongania ngandamia makondobia ri kana ngandamia magatwara kuri uri urendia ri twira mari mewira tathio karana kiasi ara matuanga ngandamia twira mari mewira ithiteguo riria wareta kithei kimwe kama uri automated ngandamia ireiterwo ni muthuri umwe baria kana muiretu ikathie nginya na automatic packaging iko mwana ore moico ri wandika andu migana wira no nginya twike mathabu haya mugurire neguo thoko irenda atia thoko iria ikuo thoko irenda atia ndio ugakurora demand cia thoko kama uri kangu irenda gikeno yes mheshimiwa ngandamia tukwambiria ngandamia na makondovia thoko iria ikuonda gikeno ni ya makondovia makuria ti makondovia manjuire na reke ngwire ona maguta manjuire no mathondekagwo wagero ni kumenya atiriri maguta manjuire ona makao mega biu ri kima makondovia ni makindu gitagwo hagan oil ikuragio na guku Morocco koguo na riria watwira tuingire a competitive market tutigera tunayo ri ona muthweri ugaga mbura yangu sibadili na rehani
ciachimba chao kwa mswara upitao ni gutiro ndengecenjania na kibari giakwa na maturesi ya kwiriro murimi ni etikiria atiriri kibari giake giki arona ici arendia moja kwa moja express tugaga express ta maimango gutondu matikithenga gyo kuria magwa leke murimi endi indo ciake express kuria arendagia mbere murimi wa ngandamia ni etikiria endagio aikoro kama uni urenda ku process ngandamia ri ona marazu mara process ri matigure na mbei iyo are maragura musaina ati kibari giaka atia mbera gwa atiriri kibari giakwa ri ndingite kibari giakwa ni ndo maturesi ya kwiriro riu maundu amaingi urero wa ngari wa valuation mwikere ni kumureriro no mukure muratwaraga thoko goikarana kibari giakwa haya he mundu ragukararia na ni right yake etagwo Njoroge Mutetezi aikaraga kia Mutugu niguo gwetagwo kia Mutugu arenda kumenya atiriri mweshimwa kawariku uhoro ucio wa kahua kihitukio aya arafu ri ati mwire atige kuhenania tondu biro iyo ina option no kuria murimi arenda fegi sako kana M-Pesa agiriro ni kumenya atiriri ngwiciria ni ndimui na ngwiciria ni ngumwetha ndimuthomithie banini ndimwire no te bill koguo tibitukitio ni kindu ni it's just kindu gitagwo regulation iruma kwa ministry ikoni ndices no ndo wakere njugi atiriri ona sako iyo corona thina na kindu giretho delegate system yarariririo baro wake agiriro ni kumenya atiriri sako yarugingire ri nayo ni iratinirio gwatuika bandu ba arimi metagwo mucemanio kana muthiage inyuothe muka represent muthurage andu makuthi ku represent andu anini kama uno uguo matuika compromise direithi no uguo magura goreithi no uguo mangeba koreithi mendi arimi koguo murimi uri arakoragwo akithina mbere ri ni agire ni ukorwo akithina mbere na kwirugamirira wale ko mweshimiwa todo na kiuria kiuno kirorio ati ona riria Minister Cherugui went around the country you were there why did you not ask him questions Governor ask wa Murago nduga atiriri mundu egwitwo Mutetezi ndarakura na kindu gitagwo bill regulation and ministry directives no anyita agiro ni kumenya atiriri bill ira araririria ri coffee bill ri mediation irithi twathondekaga ino ri minister ni akoragwo abeto mabinya mangi magukorwo tondu regulation onengi ukayagiro ni gukanginya senate net iguti regulation ciukite koguo agiro ni kumenya uti watho ino te bill ibitukite ici ni directives iruma kwa kindu gigwitwo ministry ya cooperative ona ti ministry ya agriculture haya hena mundu urenda kumenya horo wa mathire maria makogwa kahwa guthiaga ti horo wa mathire kama umathire matuikite ni mekuribu gugicoka reke kama nyambiririe thutha banini rira kwa thura no kama uwe o mundu ni akaona irebere yake na gugitumi ngwiciria ri wathire guikia kura ya president rigeto ndo ndoikirie kura tondu riu wendo akithikitaru wendo akikiire Kiambu ukithura president urathurire na ndio akithurire u ukithura Kimani wa Matangi governor yo ni njui ona wa Muratha rigu ni njui no iko no ukithura nginya MP Kamau etagwo wa mashua ai korombia cia Kiambu ni ciagirwo ni gukari budgeting process itiambagiria senate ni tuka senate it's very easy ati wakorwo ni mathirira marari bori mbia ciagirwo ni gwikoro budget ni tonera betukire akorwo mbia citigekiro budget ni gute mathire makaribu riu kiurio na kira kiagirwo ni kuria ni atiriri thini wa budget ira betukire ri muno members of National Assembly makuma coffee growing areas ina ni nyingi ri ini mamberirie kana makorwo mekirite mbia cia kuriwa mathire thini wa budget akorwo gutiriri kama guti mathire mangirebeka wira guothe korwo budget ini ugu ni gunde gicogio kiuria ki okay good koguo wira wi budget ini abunge aria mumete kuria gukuragio kahwa agikorwo ndetwo ndianekirwo budget uguo maya mange no ciiraniro na ni ciiraniro iria iracoka kurakaria andu andu makerirwo no tiguo ni nyonete uguo andu ni mararakara ni uhoro wa kwiranirwo by the way ndacokire kuigwa ati kundu minguru iratwarwo mega muno ya kahua na kungi gwatwarwo ria mimocu kama ndeto icio na toguo ona minguru eno ya kabua ri imwe irakorwo ira mimocu iruma iruma okuria miega iruma no miega kathi kundu kungi na gwakorwo kuna kundu gwikuratwara kabua karabasta no ithu tukuragia rambika kabua muico-ini kariko gututukania muno kithoko na no Kenya ino
na kama uko na mumera ungi ndingigweta mbere ariganeiro gweta nigetha turekie mucere tondu ni ugwitu koretwo tunathina na iria twakora na mucere kama uri ni we mwea kuna binde wigitwe tuna mucere multipurpose ngunia 50,000 bags ciari miara makao makirwo mweri wa gatano matari betwo na tukiriro mucere ni ukugurwo kwambiria Jumatatu yarumereire Jumatatu iyo yarumereire kwagurirwo ngunia 2,000 koguo ngunia 48,000 chirio thito itengure arimi mamwe yari merigirire thini wa cooperative society yo ri nio magiraga mbegu mwe yari ni kuraciara mucere nginya meita 3 kama uko guo thini uria uko in time tondu mucere ucio utiakuirwo na njira yagirire na arimi amwe nginya ri uti ariberi uria kuthiaga atia murimi agakoba bengi kuria commerciality ukinya nginya 18 to 20%. Koguo na rira mucere ucio uri gona thirikani yugite ni kugura ciringi 35 komboka na anaite bisori ri riria mathie maku aroni ri onaga kanini maratigagia kama uri akakumateithia na kama undikie ba utungirikio barwa mucere ndagikeno ni mbana ta senator na senator ma county 13 kiambwitira ri botondo irakiri net smaller counties ni turekirire mbia cia kinyo 4.6 billion nondu wa smaller counties na mbiri ngoro ni milioni makiria magana matandatu nikio rigirwe ngira ngavana wakwa ani wa iguru atiriri barabara iritu ragigia ando cia mucere mwe niwe milioni magana mathatu o mwaka nyambe thondeka barabara icio ari matie kuthineka nginya barabara thegio mushimwa Murago ri gwenda ugi horo kwa ndagika imwe igere uguo agikohe no itakuritie ugenda gutiga wera mwiroreri ugenda gutiga wera muikari wa guko Gikuyu-ini ugenda gutiga wera mundu wa kwanyu county ya Kirinyaga mushimi wa igwa githigo ta governor mushimi wa Senator Murago uguo horo na ugitwire o kaudo na gutweka ri mwendikihetagia ngekiaria no gangana undu wa mbere ni gucokeria ndu wa Kirinyaga ngatho na muno arimi umuthine muthenya wa arimi ni undu wa kwirutira kwao atumia wona kama akabwa mundu ucuragia mwana kithurine agacoka akakua akabwa na ngongo akabeariria kabwa-ini akibubira na akiruta sakas na agacoka ciarikaga na riara tuka bwanginya gukiuraga na njuge maundu no mekwagira ni nguthio na mbere na kurugama namo na Kirinyaga ni tugucemania na mucemanio ucio thitwo ni minister mweri 10 andu mothe arimi ni moke na ni marie maura gutarie na njuge tora muthweri ugaga wavuvi wa pweza kutana mwambani no tugucemania Kirinyaga kune kumuci ni wega kama gwaka ngethe na ni thengi muno ni undu inoro gutubeka mweke tukorwo tukiariariria na andu itu neguo asante thengi muno andu a Kirinyaga ni andu akwa muno Kirinyaga ni mucie ni kundu nyendete muno eke tukinyia hau tumona Senator Kamau wa Murago na ni twashira maria mekuo na maria mafatie Njero wa Githinji nawe uka mwena Koina wa kuria Kiambu twigwe nake ekuga atia nie njetagwo Kamau wa Kang'ethe na njugaga titago kumagwo tucemanie hwaini hindi ya mohoro.